Amahoro y'Imana kuri wowe ubana natwe muri gahunda zacu zitandukanye z'amakuru unyuze kuri channel zacu zombarizo AM TV show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano na ushikaza gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye mu mbere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba kunze ibiganiro byacu bishenga bigere kure hashoboka, kanda like ndetse wanadusangiza igitekerezo cyawe unyuze hasi muri section ya comment. Ngo ikaze muri gahunda yacu y'amakuru turegeza mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe intambara ikomeje gutuma ubukungu bwa Kongo bushegeshwa, hari ibikorwa bidasanzwe bikomeje kugaragara mu turere tugenzurwa n'abarwanyi ba AFC M23. Ibukavu ku cyicaro cy'intara ya Kivu y'Amajyepfo haravugwa inama yihariye yahuje abarwanyi ba AFC M23 n'abashoramari bacukura zahabu muri kampani z'abashinwa yitwa Misenga Mining ikorera ahitwa Lubimbe muri territoire ya Walungu. Aba bivuga ko hasubijwe amagarama 300 ya zahabu yari yaribwe kera bw'ibice byari bikigenzurwa n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Ese ibi bisobanuye iki ku bukungu bw'igihugu? Ese ni intangiriro y'ubundi bwoko bw'ishoramari? Ese ari politike nshya y'imiyoborere ya M23 ishaka kugaragaza? Kurikirana iyi nkuru ikubiyemo isesengura ku bijyanye n'ishoramari, ubukungu na politike, uko bihurira mu butaka burimo ubukire bwinshi bw'amabuye y'agaciro ariko hanarangwa n'intambara zidashira. Njye mujye kubona muri gahunda y'amakuru, nitwa Etienne Besa ngo hayi kazi. Amakuru yizewe aturuka Ibukavu ku cyicaro cya guverinora ya Kivu y'Amajyepfo tangaza ko bamwe mu bayobozi ba AFC M23 bahuye n'abashoramari bacukura mu y'agaciro muri ako karere, cyane cyane mu y'agaciro mu bwoko bwa zahabu, aho ngo basubijwe amagarama 300 ya zahabu bivugwa ko yigeze kunyerezwa mu mikorere y'ubuyobozi bwa mbere bw'ubutegetsi bw'Kinshasa bwo bwari bukiyobora aka gace. Gusa indi zahabu yo ntago barayibona, ikomeje gushakishwa. Iyi nama ivugwa ko yahuje abayobozi ku ruhande rw'abarwanyi ba AFC M23 barimo Colonel Julien Mabano na guverineri wungirije ushinzwe imiyoborere Dunia Masumbuko Bwenge n'abashoramari b'abashinwa wa societe yitwa Misenga Mining ngo bumvikanye uburyo bwimbitse bw'imikorere mishya. Ibikorwa bishobora gusobanurwa nko kugaragaza ubushake bwa AFC M23 bwo gukorana n'abashoramari bya hafi mu rwego rwo gushimangira ko aho bagenzura bashobora kugira umutekano n'ubwisanzure mu bijyanye n'ubucuruzi. Gusubiza zahabu yaranyerejwe ni ikimenyetso gishobora gufatwa nk'ubusabe bwo kongera icyizere mu bashoramari, cyane ko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ari umutima w'ubukungu bwa Kongo. Guverineri wungirije ushinzwe imiyoborere Masumbuko Bwenge aragaragara kuri iki gikorwa ndetse n'impamvu nyamukuru. Nk'uko mubireba hano imbere, dukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi zahabu mureba hano imbere ni zahabu yavuye muri iyi kampani y'umucukuzi w'amabuye y'agaciro yari yaribwe n'ubutegetsi bwatubanjirije ubutegetsi bw'Kinshasa. Yaje avuga ko hari ingano ya zahabu nyinshi yibwe. Twagejeje gukurikirana dufata iyi zahabu yari yibwe kuri uyu mushoramari. Ni ngi mureba iri imbere yanyu hano. Twebwe rero nkuko bisanzwe murebona ko uyu munsi turi mu gikorwa cyo gushyikiriza ku buryo bugaragara iyi zahabu yari yaribwe uyu mushoramari. Iki ni igikorwa cya kabiri dukoze cyo gushyikiriza umushoramari wari waribwe zahabu ye, tukamukiza ku mugaragaro. Mu minsi yashize nabwo twashyikirije umushoramari w'umukongomani ingano ya zahabu nyinshi nawe yari yibwe. Ibi ngibi twarabikoze, nubwo kabiri tubikoze. Ibi rero bivuze ko ku ruhande rwacu AFC M23 yaba umuturage w'umunyagihugu yaba w'umunyamahanga bose tubarinda mu buryo bumwe nta kubavangura. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi twahisemo gutegura iki gikorwa nyirizina cyo gusubiza iyi zahabu yari yibwe uyu mushoramari. Akaba nayo mpamvu tudatinze tugiye kumusubiza iyi ngano ya zahabu ye yari yibwe. Iyi ni zahabu yawe, ni zahabu wari waribwe. Nkatwe rero ishyaka rya AFC M23 twubaha abaturage bose kimwe nta kuvangura ngo
uri umunyamahanga cyangwa se umunyagihugu umunyamahanga nawe tumufata neza nk'umunyagihugu. Mu by'ukuri tugushyikirize iyi zahabu yawe kuko wari umaze iminsi uyishakisha kuko wararushye kugira ngo uyibone. Urakoze cyane. Urakoze. Na sisi kama vile chama cha AFC M23 kawaida yetu tunaheshimia wa étranger kama vile wa national. Na ndio tunakupatia euro yako ili ipate kusaidia kama vile umeisumbukia kwa kuitafuta. Asante. Ku ruhande rw'uwaruhagarariye aba bashoramari b'Abashinwa bemeza ko ari intangiriro y'imikoranire mishya n'abarwanyi ba AFC M23. Sasa hii maneno ilikuwa mapita muda kidogo. Ndio chini ya zamani. Wakati hiyo naiba hakuna mtu anafurahi. Lakini nashukuru sana kwa M23. Umeona improvement ya mingi sana kwa ya Bukavu Pasuki. Kwa Mungu nasaidia. Izahabu yari maze igihe kirekire yibwe mu bihe byo hambere. Mu by'ukuri iyo wibwe zahabu ntago wabyishimira, nta muntu wabyishimira. Mu by'ukuri ndashimira cyane AFC M23 kuko hari ibintu byinshi mbona bamaze guhindura hano muri gace kacu ka Bukavu. Kandi mu by'ukuri turashimira Imana kuko ubucuruzi turabukomeje kandi tuzakomeza gukorana bya hafi n'ubuyobozi bushya bwa AFC M23 buyobora ibi bice dukoreramo. Kandi nizeye ko bazahindura ibintu byinshi bikaba bishya. Ndabashimiye cyane. Pamoja na serikali mpya watafanya kila kitu mpya. Nashukuru sana. Asante sana. Mu rwego rwa politiki iyi nama itanga ubutumwa bukomeye cyane ni nk'uburyo M23 AFC ishaka kwerekana ko ifite ubushobozi bwo gucunga ibikorwa bikomeye by'igihugu. Ibyo ubusanzwe bikorwa na guverinoma, gushyikirana n'abashoramari, kubasubiza umutungo no kubaha icyizere. Birerekana ko M23 itagihanira gusa gutsinda intambara ahubwo ko ishaka no gushyira ku meza imiyoborere mishya ishingiye ku mutekano n'inyungu rusange. Abasesenguzi bemeza ko ibi bikorwa bigaragaza ihinduka rikomeye ku mikorere ya M23 aho kuva ku mirwano isanzwe igenda yinjira mu micungire y'umutungo w'igihugu. Mu gihe isi yose ireba M23 mu ndorerwamo y'intambara, inkuru ya Walungu iratanga indi sura y'ubuyobozi bushobora gutanga icyizere bukaganira n'abashoramari bukubaha umutungo w'igihugu. Kuri bamwe bavuga ko amayeri ya politiki, kuri benshi bavuga ko intangiriro y'iterambere rifatika. Niba koko M23 ishaka kugera kuri zo ntego, iyi nama ya Bukavu ishobora kuba intambwe ya mbere y'ingenzi, intambwe igana ku miyoborere ivuguruye y'uburasirazuba bwa Kongo. Reka ngushimire cyane, uyu ni umusozo wacu w'iyi nkuru. Amakuru nk'aya nakagarukana kuri AMTV Show na Gasabo News 24. Shalom 24.